twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Mu turere impinduka zirakomanga, imihigo ikomeje kugamburuza bamwe muri ba meya b'uturere. Uko ugabirwa ufitiwe icyizere ni nako unyagwa. Amakuru ava ahizewe ava mu bizerwa ba system avuga ko hariho ba meya bagomba gusezererwa. Kuva iyi manda y'abameya yatangira hariho abegujwe. Intara y'Uburengerazuba niyo yaje ku isonga. Ubu rero biravugwa ko akarere ka Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo, kongeraho akarere ka Rwamagana na Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, aba bose bagiye kwegura cyangwa bakeguzwa. Bari bakoze manda yabo ya kabiri. Akarere ka Muhanga meya Kayitare aravugwaho kudahuza neza n'abo akorana nabo. Akarere ka Muhanga kaza imbere mu dufite ibibazo bishingiye ku masambu bidakemuka. Akarere ka Muhanga kandi kaza ku isonga mu kugira ibibazo bishingiye ku bwumvikane buke mu miryango. Imirenge imwe ibamo amabuye y'agaciro, harimo ibibazo bidakemuka, nk'ibibazo byo kwangiza ibidukikije, ibibazo byo gukoresha abana mu birombe, ibibazo by'impanuka za hato na hato. Ahacukurwa amabuye y'agaciro byakomeje kuba agatereranzamba. Akarere ka Huyeho meya Sebutege we byifashe nabi kuko harimo uduce tukirangwamo inzoga z'inkorano nko mu mirenge wa Huye, Mbazi, Gishamvu na Karama. Ikindi kivugwa muri Huye nuko hari abaturage bakirwaye amavunja, aho ubasanga ahazwi nko mu Gako, Irunga, Sahera, Uvumuna, Mubumbano nko mu Ngara ugana Ishori. Ikindi kivugwa mu karere ka Huye ni ikigendanye n'abasigajwe inyuma n'amateka, nk'ahazwi nko mu Rusasa mu kagari ka Shori n'Irwimbogo mu kagari ka Kibanda. Akarere ka Huye niho hatarangizwa imanza zaciwe zikaba itegeko zigaterwaho kashe mpuruza, ariko ntizirangizwe. Amazu yagiye yigabizwa n'abayabohoza. Akarere ka Rwamagana ko meya Mbonyumuvunyi we byamunaniye kera akingirwa ikibaba, ariko bimwe mu bibazo bimwugarije harimo amakimbirane aravuza ubuhuha mu ngo, abarwaye amavunja, naho nko mu Sovu na Rubona inzoga z'inkorano zidacika kubera gukingirwa ikibaba, abazenga bikozwe na bamwe mu bayobozi. Rwamagana ibamo ibibazo bishingiye ku masambu byananiwe kubonerwa umuti, nyamara mu gihe meya Mbonyumuvunyi yari yitezweho gukemura icyo kibazo. Akarere ka Gatsibo ko meya Gasana kuva yagabirwa nta terambere ryigeze riharangwa, yewe nta n'ibyahasunukije amazuru, ahubwo abana bataye ishuri kubera kwibera kure y'akarere. Meya ntamenya ibibera mu karere ke. Impfu za hato na hato zakomeje kwiyongera. Ikibazo cy'uko hariho abenga ibikwangari bikabangiza ubwonko nacyo cyarazamutse. Ubu Gatsibo niyo ifite abarwayi bo mu mutwe. Kuba rero ibibazo bimaze kunanirana mu turere tumwe na tumwe, bigaragara ko imbaraga za bamwe mu bameya zagabanutse. Hagomba rero kongerwamo amaraso. Turabashimiye, tubasabye gukomeza gukora like, share na comment.